Dobar dan, dragi YouTube followeri. Ja ću danas govoriti o tome da je liturgija živa riječ Božja. Živa. I svetom liturgijom, koju nazivamo božanstvena, sam Gospod progovara nama, znači on nam govori, on nam se obraća. Znači liturgija je obraćanje Boga čovjeku. Znači Bog se liturgijom obraća svakom čovjeku. Prvo zato što sveštenoslужitelji zajedno sa narodom, oni služe istovremeno. Znači, kada sveštenik služi božanstvenu liturgiju u oltaru, narod, cijela crkva po pravilu, a nekada hor ili samo pojac, mu odgovara. Znači, sveštenoslужitelj sam ne služi liturgiju. Nemoguće je. I sada istovremeno, znači dok se on obraća Bogu i narod u odgovaranjima obraća se Bogu i u svakom vozglasu ima i odgovor. Znači blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vjekove vjekova, narod kaže amin. Znači to je obraćanje sveštenoslужitelja zajedno sa narodom Bogu, a Bog je prisutan. On je prisutan zato što sveštenik i narod koji prisustvuje to želi. On ga želi. Znači, on je prizvan da dođe na liturgiji molitvom Caru nebeski, utješitelju duha istine, koji svuda jesi, sve ispunjavaš, riznico dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi, blagi duše naše. Znači, prizvan je Sveti Duh. I, znači, zaista se zove liturgija božanstvena, zato što se služi Bogu. Znači, sveštenik je rukopoloženo lice koje je posvećeno, koje ima nasljedstvo svetih apostola, odnosno apostolsku sukcesiju ili prijemstvo, jer je rukopoloženo od pravilnog kanonskog episkopa i tu blagodat on daje ljudima, osvećuje svete darove. Te svete darove, znači taj hljeb i vino se svetim duhom pretvaraju u krv i tijelo Hristovo. Znači to nije nikakva magija, nikakav trik, nego nešto istinski, nešto realno. I zato je veoma bitno da imamo kanonske sveštenike koji su zaista rukopoloženi pravilno. Znači ne mogu biti fake sveštenici iz neke nekanonske grupacije ili razni samozvanci. Znači govorimo o sveštenicima pravilnim. Kao što svake državne vlasti bi kaznili nekog fake doktora koji recimo vrši neke svoje samozvane operacije ili preglede, to je kažnjivo, ili neke fake advokate i tako dalje. A tako crkva nema policiju da to kažnjava, tako da ovdje i u inostranstvu i u mnogim pravoslavnim i ostalim zemljama postoje različiti samozvanci, samoproglašeni sveštenici i episkopi. Imamo ih svuda, imamo ih i u Crnoj Gori, imamo ih i svuda u Europi i mi tu ne možemo da utičemo, ali možemo da kažemo narodu da to nisu sveštena lica i to ne znači da sad mi njih ne volimo. Naprotiv, volimo sve ljude i družimo se sa svima, jer je Bog svih. Bog daje da sunce grije i nad dobrima i nad zlima. Znači mi doista nemamo pravo nikoga da osuđujemo. Znači ko je dobar, ko je zao, to je samo Božji sud. Znači, što bi rekao jedan pastor David Jeremiah, ako osuđujemo, we are taking God's job. Mi uzimamo Božji posao, znači sud je samo Gospodnji. Ali moramo reći, znači kad se radi o nekim nezvaničnim crkvenim licima. Sada, zašto je bitno konektovati božanstvenu liturgiju sa našim životom? Mi božanstvenu liturgiju, ja sam rekao u ostalim video nastupima, da je božanstvena liturgija dio
Svetog pisma. Znači svaki dio božanstvene liturgije je sastavni dio Svetog pisma. Znači nije to nešto izmišljeno, nego nešto što je evoluiralo vjekovima. Znači početak božanstvene liturgije u Isusovim riječima, a Isusove riječi su: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, pijte, ovo je krv moja, jer je prvu svetu božanstvenu liturgiju odslužio sam Gospod, Bog i Spasitelj naš Isus Hristos, koja je vjerojatno trajala otprilike 3 minuta. Zatim imamo ostale liturgije svetog apostola Marka, svetog Jakova, brata Gospodnjeg, do ove današnje 3 liturgije koje imamo: svetog Vasilija Velikog, Grigorija Dvojeslova, pape rimskog, i Jovana Zlatoustog, čuvena liturgija koja se služi svakodnevno u skoro svim pravoslavnim crkvama našeg vizantijskog rituala. Božanstvena liturgija jeste obraćanje vjernog naroda i sveštenstva Bogu. Znači, učestvujemo na svakoj svetoj božanstvenoj liturgiji, obavezno se pričešćujemo. Znači, ako se ne pričestimo, mi ne samo da ne prihvatamo Hrista, mi ga ne primamo, ali ga i ne primjećujemo. Znači, nepričešćivanje je maltene ignoracija samog Gospoda Isusa Hrista. Zato ne ignorišemo Boga, pričešćujemo se, prisustvujemo, učestvujemo, saučestvujemo zajedno sa sveštenicima. Znači, sveštenik ne može služiti sam božanstvenu liturgiju, znači ne postoji tajna liturgija kod nas pravoslavnih. U katoličkoj crkvi posle drugog Vatikanskog koncila postoji sveštenik sam za sebe, on može tiho, maltene i da prošapće liturgiju, međutim to mi nismo prihvatili, ne kažem da je to loše, ali to nije naša praksa. Znači, ako sveštenik kaže blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vjekove vjekova, amin, a narod mu ne kaže amin, znači to nije djelotvorno. Zašto? Zato nije validno. Znači ne može on sam sebi da služi. I Isusove riječi tvrde: ako se 2 ili 3 mole u moje ime, onda sam i ja prisutan. Znači prisustvujmo na svakoj svetoj božanstvenoj liturgiji, učestvujmo. Prije nego što prisustvujemo na svakoj liturgiji, mi moramo da se pomirimo sa svima. Moramo svima da oprostimo. Ako ne opraštamo, onda smo licemjeri. Ako se gnjevimo, onda nismo Božja djeca. Mi živimo evanđeljem. Ne propovjedamo samo evanđelje kao neku praznu priču, kao fiction, kao bajku. Evanđelje je način života. Volimo Bibliju. Uporište naše je u Bibliji. Biblija je Božja riječ. Biblija je najvažnija knjiga. Biblija je Božja knjiga. Biblija je Božje otkrovenje. Zato pričešćujemo se na svakoj liturgiji i znajmo da je liturgija najdirektniji kontakt između Boga i čovjeka. Bog vas blagoslovio. Amin.